سلام بینندگان گرامی، این برنامه نوبتی اطلاعاتی تحلیلی جنبسته هفته است. در استودیو زبیدالله. جنبسته هفته را چون همیشگی با اخبار روز و انعکاس دستاورد و کمبودی‌های بخش ساحه‌های علیحده خواجگی خلق مملکت منظور شما بینندگان عزیز می‌سازیم. هفته سپری شونده انیق‌ترش 5 ایول تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس شورای امنیت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان جلسه شورای امنیت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار جلسه اعضای دائمی و اعضایان شورای امنیت، راهبران ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و ترتیبات اشتراک نمودند. در جلسه وابسته به مرکب گشتن وضع در سرحد جمهوری اسلامی افغانستان با جمهوری تاجیکستان، مسئله تامین امنیت در منطقه‌های نزد سرحدی و اندیشیدن چاره‌های تقویت بخشیدن حفظ سرحد دولتی مورد بررسی اعضای شورای امنیت کشور قرار داده شد. وابسته به وضع در سرحد دولتی، گزارش فرمانده قشون‌های سرحدی رجب علی رحمان علی و وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رحیمزاده رمضان شنیده شد. با در نظر داشت شدید گردیدن وضع سیاسی در منطقه‌های هممرز کشور همسایه افغانستان با تاجیکستان، سرور دولت محترم امومعلی رحمان با اعضای شورای امنیت جمهوری تاجیکستان، راهبران ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات سفارش دادند که برای تامین امنیت دولت و ملت در منطقه سرحدی دولتی همجوار تاجیکستان با افغانستان چاره‌های مشخص اندیشند. دستور داده شد که جهت حفظ سرحد دولتی اقتدار محافظتی سرحد پرزور کرده شده به منطقه‌های ضروری قوه‌های علاوه‌ای نظامی روانه گردد. همچنین سرور دولت دستور دادند که در برابر پرزور کردن اقتدار حمایوی سرحد با مسئله پیشگیری قانون شکنی در سرحد دولتی، از جمله پیشگیری جنایتکاری فراملی، تروریسم و اکستریمیسم و قاچاق مواد مخدر توجه مخصوص روانه گردد. در آخر کار جلسه شورای امنیت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان با وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان سفارش دادند که جهت باز هم مستحکم کردن سرحد بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان 20,000 نفر نظامیان احتیاطی را سفربر نمایند. طور به مشاهده می رسد وقتهای اخیر ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه نسبت به سلامتی خود و اطرافیان فارغبال گردیده در جایهای جمعیتی، مکانهای سیرودم، بازار و مرکزهای سودا، باغ و گلگشت و نقلیات جمعیتی از نقابهای محافظتی استفاده نمیبرند که این عمل در وضعیت خروج موج نوبتی بیماری سیرایتی کرونا کووید 19 خطر افزا می باشد. در دایره تدبیرهای فهماندهی در پایتخت، جلسه نوبتی ستاد شهری اوید به پیشگیری از انتقال و پنهشوی بیماری سیرایتی کووید 19 در شهر دوشنبه برگزار گردید. تفصیلات در این خصوص. جلسه نوبتی ستاد شهری اوید به پیشگیری از انتقال و پنهشوی بیماری سیرایتی کووید 19 در شهر دوشنبه تحت راهبری معاون رئیس شهر دوشنبه مفصوم معینی و دیگر اعضای ستاد با رئیسان شوراهای شهرک و محله‌های ناحیه‌های پایتخت دایر گردید. ضمن نواربرداری گروه‌های کاری در بازارهای پایتخت مشاهده می‌شود که شمار زیادی ساکنان به بازارها به نقاب وارد می‌شوند و همچنین اکثریت فروشندگان بازارها نیز به نقاب فعالیت می‌نمایند که این حالت باعث نگرانی است. ذکر گردید در جریان ستاد از راهبران شوراهای شهرک و محله‌های ناحیه‌های پایتخت خواهش گردید که در حدود شهرک و محله‌ها نیز گروه‌های کاری تأسیس داده چورابینی‌های جشنی و مرکه‌های خرسندی و عزاداری را در موسم جریان موج نوبتی بیماری سیرایتی کرونا کووید 19 زیر نظارت گیرند، زیرا اندک خنک نظری در این سمت میتواند شماره زیادی ساکنان را به این بیماری تشویش‌آور گرفتار نماید. مشاهده‌ها نشان می‌دهند که نابسته از تاکیدهای طبیبان متخصصان، شهروندان در برخی موارد به نقاب گشت و گذار نموده قاعده‌های بهداشت را رعایت نکرده حتی هر گونه مرکه‌های سیرودم را دایر می‌نمایند. از این خاطر کارهای فهماندهی میان اهالی برای پیشگیری از بیماری سیرایتی کرونا کووید 19 از نو به راه مانده شدند. همچنین گفته شد که موج نوبتی سیرایتی کووید 19 چندین کشورهای منطقه و جهان را فرا گرفته. این روند هنوز هم ادامه دارد. در دایره جلسه ستاد شهری اوید به پیشگیری از انتقال و پنهشوی بیماری سیرایتی کووید 19 در شهر دوشنبه همروزه با اشتراک رهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه‌های پایتخت نیز ستادها برگزار کرده شده. ضمن آن مسئولین جهت در سطح بلند بردن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی وابسته به گرفتن پیشروی پنهشوی بیماری سیرایتی کووید 19 موظف می‌گردند. متخصصان اظهار می‌دارند که سبب اساسی پنهشوی این بیماری سیرایتی رعایت نکردن قاعده‌های بهداشتی و مسافه اجتماعی، بی‌اعتنایی نسبت به سلامتی خود و اطرافیان و استفاده نکردن نقاب میباشد. گروه‌های کاری در تمام مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی
бозорҳо, ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дигар маконҳои серодами пойтахт корҳои фаҳмондадиҳиро пеш мебаранд. Тибқи иттилоъ аз санаи 6 июл то 9 июли соли равон, яъне дар 4 рӯзи фаъолият, гурӯҳҳои корӣ бо 30660 нафар сокинону меҳмонони пойтахт вобаста ба пешгирӣ аз гирифторшавӣ ба бемориҳои сироятӣ суҳбатҳо гузаронида, дар ҷараёни он ба наздики 7000 нафар ниқобҳои муҳофизатӣ тақсим карда шуданд. айни замон дар шаҳри Душанбе ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии коронавируси COVID-19 81 гурӯҳи корӣ бо фарогирии 616 нафар аз ҳисоби кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, Раёсати вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва шӯъбаҳои он дар ноҳияҳои пойтахт, Раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила, тандурустӣ, Кумитаи иҷроияи ҳизби Халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои пойтахт ва дигар ихтиёриён ба корҳои тарғиботию ташвиқнамоӣ ба хотири пешгирӣ аз бемории COVID-19 машғул мебошанд. Дар ин замина аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ бо 5459 нафаре ки аз дигар минтақаҳо ба шаҳри Душанбе ворид гардиданд, суҳбатҳои инфиродӣ оиди оқибатҳои нохуши ин беморӣ ва пешгирию риояи қоидаҳои беҳдоштӣ аз он гузаронда шудааст. Ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар шаҳри Душанбе аз тамоми сокинон ва меҳмонони пойтахт хоҳиш ва талаб менамояд ки нисбат ба саломатии худ ва наздиконашон бепарвоӣ зоҳир накарда, барои эмин мондан аз сирояти COVID-19 тибқи дастур ва тавсияи табибон амал намоянд. ҷиҳати дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи ҷамоату деҳоти шаҳри Ҳисор корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза пайдо намудааст. зимнан дар ҷамоатҳои деҳотӣ ба номи Мирзо Ризо ва Навободи шаҳри Ҳисор чанд иншооти ҷашнӣ мавриди истифода қарор гирифт. ҳамкоронамон Хуршед Ҳалимов ва Соҳибнур Абдурасулов дар ҳамин бора гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ кунед. башна ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи ҷамъиятҳои деҳоту шаҳраки шаҳри Ҳисор иншооти зиёди таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, аз ҷониби соҳибкорини ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. дар деҳаи сурхакчашмаи тобеи ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Ризо аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Садриддин Одинаев як маркази бордоркунии сунъии чорво ба истифода дода шуд. аз маркази ташхиси бехатарии озуқавории Кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор иттилоъ медиҳанд, ташкили чунин марказ дар шаҳри Ҳисор аввалин мебошад. баъдан аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ду гармхонаи калон ки аз ҷониби соҳибкор Холиқҷон Исоев сохта шудааст, мавриди истифода қарор дода шуд. гармхона дар масоҳати 0 аз 120 гектар бунёд ёфта, дар он имрӯз помидору бодиринг ва дигар намуди сабзавот парвариш карда мешавад. آموزگار شده کار میکنم. بعد کار همین زمین با کار میکنیم. پمیدور میکاریم، کرم میکاریم، بلگر میکاریم، کار میکنیم. این گرمخانه با حاضر پمیدور و بلگر کاریدگیم. تخم میگیریم پمیدور اینا درونی خیلی مایده گرمخانه تیار میکنیم. سکنوبه بعد آورده میکاریم، چاوق میکنیم، دارو میتیم، میبندیم. این کارش بسیار و نازک. این حاصلش به نظر و بیرون این حاصلی نغز میتید. ҳамчунин дар тобеи ҷамоат дар чанд деҳа мағоза, нобойхона ва майдончаҳои варзишӣ ба истифода дода шуд. дар рафти кушодашавии иншоотҳои мазкур намояндагони мақомоти маҳаллӣ иштирок намуда ҳамаи ободкориву созандагиро самараи ваҳдати миллӣ ва натиҷаи сулҳу суботи кишвар арзёбӣ карданд. дар тобеи ҷамоати деҳоти Навобод бошад, аз ҷониби соҳибкорон роҳҳои байни деҳавӣ таъмину таҷдид карда мешаванд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Навобод 67 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки айни замон 64 иншоот ба истифода дода шуд ва дар 3 иншооти дигар корҳои сохтумонӣ идома рафта истодааст. роҳҳое ки байни тамоми деҳаҳое ки таъмирталаб ҳастанд, имрӯз соҳибкорон ва мардуми аҳолии деҳа иқдом гирифтаанд ки таъмири ҷорӣ карда истодаанд. мо кӯшиш менамоем ки ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол мегирем. бояд гуфт ки бахша ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи ҷамъиятҳои деҳоту шаҳраки шаҳри Ҳисор наздик ба 1000 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, саҳми соҳибкорони ватандӯсту ободкор назаррас арзёбӣ мешаванд.
бо мақсади сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили ғалладонагӣ ва зироатҳои техникӣ кишоварзони мамлакат тамоми техникаи соҳавиро ба саҳро бароварда фаъолияти пурсамар доранд. деҳқонони хоҷагии давлатии тухмипарварӣ ба номи Ҷалолиддини Румӣ дар ноҳияи Темурмалик аллакай беш аз 80% ҳосили имсолаи ғалладонагиҳоро ҷамъоварӣ карданд. аз фаъолияти кишоварзони ин хоҷагӣ ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. имрӯзҳо кишоварзон сертараддуданд ва бо истифода аз шароити мусоид ва техникаи мавҷуда ба ҷамъоварии ғалладонагиҳо машғул мебошанд. дар ноҳияи Темурмалик хоҷагии давлатии тухмипарварӣ ба номи Ҷалолиддини Румӣ яке аз хоҷагиҳои калонтарин ба шумор меравад ва ҳамасола дар майдони беш аз 1500 гектар заминҳои кора милалмӣ ғалладонагӣ мекоранд. ин хоҷагӣ ки фаъолияти асосиаш зотпарварӣ ва тухмипарварӣ мебошад, дар қитъаи таҷрибавии хеш намудҳои гуногуни гандуму ҷав ва зироатҳои техникиро аз озмоиш гузаронида навъҳои ба шароити иқлимии минтақа мутобиқро зиёд мекунад ва ба дигар хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ пешкаш менамояд. айни замон дар заминҳои хоҷагӣ 10 навъи гандум коридаанд ва ба ҷамъоварии ҳосили он машғуланд. дар хоҷагӣ мо ҳамагӣ 1851 гектар замини кора мавҷуд буда, аз ин мо 1546 гектар дар зироатҳои ғалладонагӣ киш намудем. ҳозира мо мавсими ҷамъоварӣ ҳосили ғалладонагӣ мебошем ки то ин вақта мо 70-80% ҳосилро ҷамъ овардем. ғайри аз баъд аз ҷамъоварӣ ҳосили ғалладонагӣ мо шурӯъ менамоем барои ҷамъоварӣ ҳосили зироатҳои техникӣ. ҳозира мо дар худи ҳам хоҷагӣ навъҳои гандум, шокрӣ, алтинбашан, стеглавит, краснодар, крастар, ормон, пештиғз ва ғайро зироатҳои ғалладонагиро киш кардем. аз зироатҳои ҷав бошад мо 3 намуди ҷавро киш менамоем. ин ҷави намуди аснова, хоб растава, чена 345 ва ғайроҳоро киш кардем. гарму камбориш омадани моҳи апрели имсола ба нашъунамои хуби зироатҳои хоҷагии қишлоқ хусусан ғалладонагиҳо зарари худро расонид. хоҷагидорон мегӯянд камбориши ҳосилнокии гандуму ҷав ва зироатҳои техникиро кам гардонид. новобаста ба ин чораҳои агротехникӣ дар фасли зимистон ва аввали баҳор анҷом дода имкон дод ки аз 18 то 22 центнери гандум рӯёнанд. имсол барои захираи бештари хӯроки дурушти чорво аз ҳисоби дарави ғалладонагиҳо кӯшиш доранд. мақсад доранд ки кӯҳҳои дар саҳро бударо пурра ҷамъоварӣ намоянд, то дар фасли зимистон аз норасоии хӯроки чорво низ танқисӣ накашанд. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ҳазорҳо нафар сокинони меҳнатдӯсти ҷумҳурӣ соҳиби заминҳои корами обӣ гардида аз ин ҳисоб ҳам сатҳи рӯзгори худро беҳтар менамоянд ва ҳам бозору дуконҳоро бо маҳсулоти тару тозаю хушсифат таъмин мекунанд. дар ин раванди фаъолият барзгарони ҷамоати деҳоти ҳаливарди ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ пешсаф мебошанд. имрӯз дар ҳудуди ҷамоат беш аз 70 хоҷагии деҳқонии хурду бузург дар самти боғу токпарварӣ фаъолияти хешро раҳандозӣ кардаанд. боғпарварон ба ҷамъоварии ҳосили фаровони мева машғул буда ба содироти он аҳамияти махсус зоҳир мекунанд. гузориши хабарнигоронамон идомабахши ҳамин мавзӯъст. хоҷагии деҳқонӣ Назрулло Шарифов аз 5 гектар замини корами обӣ иборат буда, самти асосии он боғдорӣ мебошад. обу хоки ин минтақа ки бештар барои кишту нигоҳбини ниҳоли шафтолу мутобиқ аст, роҳбари хоҷагӣ инро ба инобат гирифта беш аз 1 гектари заминҳои хоҷагиро 8 навъи шафтолу кишт намудааст. қисмати боқимондаи заминҳоро барои кишту нигоҳбини зироатҳои ғалладонагӣ истифода кардаанд. мусоид омадани обу ҳавои имсола барои деҳқонони ин хоҷагӣ имкон фароҳам овард, то аз ниҳолони парваришнамудаи худ ҳосил خوب به دست بیارند. 50 ساتیش این سال من به حاصل میداره، 1 گیتارش علاقه 2-3 سال شد که حاصل داده است. انا خیلی شکرانه میکنیم که سبب زندگی، سبب پیشرفت حیات هست. همه اینا را سبب میشود تنجی و امانی و صلح و ثبات زمان که امکانیت میابیم. ما هم خیلی گفتیم دهقانی میکنیم و دسترخوان مثال هم خودمون هم دسترخوان مردم کشور با میوه تامین میکنیم.
با گفت سهامداران خوجگی مذکور محصولات آنها به خارج کشور یعنی به فدراسیای روسیه صادرات می‌گردد. محض به این خاطر آنها از قوطی‌های مخصوصی که غنجایشی نه کمتر از 10 کیلوگرم را دارد استفاده برده ایستادند. باید گفت که در جمع‌آوری حاصل شفتالو ساکنان محلی به کار جلب شده. از این حساب هم درآمد صاف به دست می‌آورند و هم اهل عائله آنها از این میوه‌های شهدبار کام شیرین می‌کنند. چی در مثال پخته یا که چی در باغداری مردم دیها، مردمی که نیاز به همین کار دارند میان کار میکنن. خیلی به قدر امکان راضیشون میکنیم. سبب تنجی و روزگار اونا هم به قدر امکان فراهم میشه. هر موسم آمده در همین باغ کار میکنیم و به دهقان‌ها یاری میرسونیم و از هر خیل کارهای بیهوده‌گردی خودداری میکنیم. ما با 8 نفر همکاران خود آمده در همین باغ‌ها کار کرده کار بار خودمون را پیش میبریم زندگی خود رو. شفتالی‌ها امسال خیلی خوب حاصل خوب دادن و ما طول 3-4 میشود که در همین باغ کار کرده تقریبا یک 300-200 یشک میچینیم. بابای نظرالله نگاه نکرده به سین سال خویش از صبح تا شام مشغول باغداری است، زیرا در این ناحیه شماره زیادی تاجران و ساکنان به محصول دست و توصیه‌های سودبخش او احتیاجمندند. این دهقان اصیل در رشد و ترقی یافتن ساحه باغداری ناحیه جلال‌الدین بلخی نقش بارز گذاشته و دیگر خوجگیداران گرد و اطراف پیوسته توصیه‌ها می‌دهد. باید گفت که فعالیت نظارت خوجگی دهقانی نظرالله شریفو از یک طرف در ارزانی و فراوانی بازار و دکان‌های محلی تأثیر مثبت رسانیده باشد، از جانب دیگر زینه به زینه عملی گردیدن یکی از هدف‌های استراتژیک کشور یعنی تأمین امنیت عضوقواره مملکت نیز مساعدت خواهد کرد. ноҳияи рашт пойгоҳи аслии парвариши картошка ва мавзеи мусоид барои боғдорӣ маҳсуб меёбад. хоҷагидорон дар ин минтақа саъй меварзанд то тавассути меҳнати софдилона бо истифодаи мақсадноки неъматҳои табиӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳиссагузории бештар кунанд. хабарнигорони минтақавии мо дар ҳамин хусус шарҳи бештар доранд. имрӯзҳо нашрномаи картошка дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи рашт хуб буда кишоварзон ба ғизоидеҳӣ машғуланд. таҷриба нишон медиҳад ки ҳамасола деҳқони ноҳия тавассути дастрас намудани тухмиҳои хушсифат ва анҷом додани корҳои зарурии биотехникӣ ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. имсол мувофиқи нақша дурнамо дар майдони 1460 гектар бояд кишти картошка мо мегзаронем. хушбахтона кишоварзони ноҳияи рашт тавонистанд ки дар майдони 1522 гектар кишти картошка гузаронанд ва имрӯз чуноне ки шумо дида истодед нашрнамои картошка хуб ба роҳ монда шудааст, ғизодӣ рафта истодааст, обмонӣ бо об таъмин ҳастанд ва обу саривақт ба майдонҳои картошказор расонида истодаанд. иқлими ноҳияи баландкӯҳи рашт барои парваришу истеҳсоли картошка басо мувофиқ мебошад, зеро истеҳсоли картошка ҳамчун дуюм ва маҳсулоти рақобатпазир дар бозор дар шароити кунунӣ имкон медиҳад ки сатҳи зиндагӣ ба маротиб боло рафта даромаднокии аҳолӣ афзоиш ёбад. дар ноҳия дар баробари картошкапарварӣ соҳаи боғдорӣ низ рушд ёфта сол то сол майдони боғҳо аз ҳисоби ниҳолҳои серҳосил зиёд мегардад. имрӯзҳо дар ноҳия майдони боғҳои ҳосилдеҳ 1711 гектарро ташкил медиҳад. боғдорӣ ки яке аз соҳаи асосии кишоварзии ноҳияи рашт ба ҳисоб рафта дар бобати таъминоти аҳолӣ бо узуқаворӣ афзун гардондани имкониятҳои содиротии ноҳия ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мусоидат менамояд. дар майдони 1711 гектар боғҳо бунёд кардаем то имрӯз ва имсол майдони 17 гектар агар боғи нав бунёд кард нақшаи мо буд мо 23 гектар боғи нав бунёд кардем. дар маҷмӯъ гуфтанд дар кор ки аз 1711 гектар майдони боғҳо 24 гектар боғҳои ҳозиразамон боғҳои интенсивӣ мебошанд ки нашрнамошон бисёр хуб аст ва агротехникаи коркарди боғҳо ҳам хуб ба роҳ монда шудааст. дорудиҳӣ ва нарм кардани бехои дарахтҳо хуб ба роҳ монда шудааст. хоҷагидорон баҳри самаронок истифода бурдани ҳар қитъа замин баробари парвариши ниҳолҳо дар байни қатори дарахтзор кишти сабзавотҳо аз қабили картошка, сабзӣ, карам, пиёз, лаблабуро кишт намуда ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. ба ин васила кишоварзони ноҳияи рашт дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми бештар мегиранд ки ин ба фаровон шудани бозори дохилӣ аз маҳсулоти худӣ мусоидат менамояд.
در ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت فرمای اینواتسیونی پرورشی چارواهای خرد شاخدار بزهای ذات اروپایی و کارخانه کارکرد شیر و استحصال پنیر فعالیت دارد. کار این مؤسسه ها از طرف صاحبکاران و خواجگیداران به طور مطلوب راه اندازی شده در فرمای اینواتسیونی که از سال 2015 عمل میکند افزایش سرشمار چاروا به مشاهده میرسد. خبرنگاران ما در همین باره شرحی بیشتر دارند. این نوارها از آبیاری کنی زمین‌های بیده در ناحیه ظفرآباد گرفته شده است. اکنون خواجگیداران فرمای بزپروری جماعت روشنی ناحیه ظفرآباد طرز نوین و اینواتسیونی آبیاری را همچون تجربوی به راه ماندند. دستگاه خودکار که از خارج وارد فرما گردانیده شده بود زمین‌ها را آبیاری می‌نماید. با گفته صاحب ملک فرما جفری دیلن این طرز آبیاری نمایی از چند جهت منفعت آور است. از زیاد گردنی خواجگاه دهقانی در ناحیه معمای نارساگی آب پالیزی به میان آمد و میبایست هرچه زودتر آن را باید حل میکرد، زیرا اگر این مسئله حل خود را پیدا نمیکرد به خوراک چارواهای خرد شاخدار نیز زیان میرساند. صاحبکار افسرلیگی توانست از اروپا این دستگاه را خریداری نموده وارد تاجیکستان نماید. 2 سال است که معمای نارساگی آب پالیزی از بین رفته است. برای علافی بوز ما زیادتر فقط بیده تازه میتیم با بلوش با یم تیار میکنیم، یم جو، گندم، مکه این چیز از زمینی خودمون هم میبرد. برای همین آبی که ما داریم ما باید هم حاصل به رسانیم. بعضی وقت آب همش به نمیرسد، برای همین باید انتخاب کنیم که کدام حاصل گیریم. بعضی وقت سویا هم کوریدیم که وقتی که دیگر جا آب نشود اینها بتیم. های ما یک بیده به هر طرف 3-4 بار میتیم. این اپرات کتی تیزتر میتیم نسبت به آب کانال، چون آب کانال یک بار بسیار میتید، این کمتر میتید تیزتر میتید، بعد علف هم خوش رو میبرد. باعث ذکر است که با برابری به راه ماندن روند اینواتسیونی آب پالیزی تا 2 برابر ثمرناک استفاده شده ایستاده است. این روند توانست که حاصل بیده را نیز بلند بردارد و خواجگیداران به جای 3-4 موسمی درم 5-6 مرتبه دویده ایستادند. همه وقت حرکت میکنیم که با تکنولوژی ناز بیده گیریم که برکش باشد، غذاش بلند باشد، مهین باشد، همین چیز. چون ما میخواهیم شیر به خیمیکات باشد، از خودش صحرا به خیمیکات هم باشد. اصلا فرمای بزپروری یک چند سال قبل به استفاده داده شده بود. برای تامینات خوراک چارواهای خرد یک چند گکتر زمین‌های کارم نیز جدا گردید که تا این دم در آن کشتی خوراک‌های چاروا را می‌نمایند. معمای آب پالیزی همه ساله در این ناحیه به نظر می‌رسد. متخصصان سبب اسودش را از اقلیم گرم و وزش شمال می‌دانند. خوشبختانه همسری جفری دیلن که همگان در فرما بنفشه می‌نامند اکولوگ نیز است. آنها همراه کوشش دارند روند اکوسیستم را در زمین‌هایشان درست به راه مانند و دستگاه‌های دیگری اینواتسیونی را وارد فرما سازند. طبیعت خودمان خوشرو کنیم و هم برای پرنده و هر خیل جاندار هم جو باشد. اکو برای چی؟ برای آنکه وقتی که ما مثلا فقط یک لخت یک چیز کاریم حشرات هست که ملخ مثلا یگان چیزی دیگر می شود که بسیار می شود. وقتی که ما اکوسیستم همش نگاه و بین میکنیم، از این طرف پرنده، از این طرف آروهایی که ملخ میزند، همش یک جای شده، همش بالانس می شود. مورد ذکر است که جفری دیلن و بیتانی دیلن 20 سال قبل از استرالیا به تاجیکستان آمدند و فرمای بزپروری را باز نمودند. توانستند در مدت کوتاه استحصال شیر و پنیر را نیز به راه مانند. آنها در این مکان اساساً اویلوی به شغل فرا گرفته شده برای کمک ساکنان محلی به کار جلب می‌گردند. این زمان زیاده از 250 عدد بزان شیرده پرورش می‌یابند که خودی همین سال بیش از 100 سر نسل گرفتند. در آینده سرشماری بزها را زیاد گردانیده بهر رشد ساحه چاره‌داری در تاجیکستان سهم‌گذاری نمایند. همزمان من بعد رشد گوپروری فرانسوی، ماهی پروری و استحصال تخم در این فرما به نقشه گرفته شده است.
соли 2007 аз ҷониби вазорати маориф дастуръамали либосҳои тавсиявии хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ пешниҳод шуд ки дар заминаи ин талабот коргоҳҳои дузандагии кишвар ба омода намудани либосҳои ягонаи мактабӣ машғул мебошанд. имрӯзҳо дар қатори корхонаҳои дузандагии дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат сехҳои дузандагии ноҳияи қубодиёни вилояти хатлон низ барои омода намудани либосҳои ягонаи мактабӣ барои тамоми муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия машғули духт мебошанд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. бо наздик омадани соли нави хониш масъалаи иҷрои нақшаи истеҳсоли либосҳои ягонаи мактабӣ дар пешорӯи ҳамаи корхонаҳои дузандагӣ қарор гирифтааст. маҳз ба ин хотир дар ноҳияи қубодиёни вилояти хатлон коргоҳҳои дузандагии дилангез Мастура Авезова, занони Қубодиён ва Мавлуда барои таъмини хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия бо духтани либоси ягонаи мактабӣ машғул мебошанд. то оғози соли нави таҳсил сехи дузандагии Мастура Авезова бояд барои 4000 хонанда либос омода намояд. дар сехи дузандагии мазкур 8 нафар занону духтарон кор фаъолият намуда дар баробари хизматрасонӣ ба аҳолӣ барои омода намудани нақшаи духти либосҳои бардизмадоштаашон саргарми кор мебошанд. ба гуфти мудири шуъбаи маорифи ноҳия онҳо дар якҷоягӣ бо сехҳои дузандагӣ имрӯз кӯшиш мекунанд то ташвиши волидайни хонандагонро кам ва осон гардонанд. зеро солҳои қаблӣ онҳо ба дигар шаҳру навоҳӣ рафта ҳар гуна либосҳои пассифатро ба нархи гарон харидорӣ мекарданд. баъди ба фаъолият оғоз намудани чунин сехҳо онҳо аз назди хонаи хеш дур намераванд. аз ягон ноҳияи дигар мо либоси ягонаи мактабӣ харидорӣ намекунем, чунки мо бо ҳамин дузандагон шартнома бастем. аз бозор харидорӣ мекунанд баъзе падару модарон дар муддати 6 моҳ ё ин ки дар муддати 1 сол аллакай вай фарсуда мешавад, корношоям мешавад. ин либосҳое ки ин сехи дузандагӣ дар муассисаҳои таълимии ноҳия таъмин мекунанд камаш 2 сол истифода мебаранд кӯдакҳо, чунки сифаташ надост, сифати матош надост, нархашам назар ба нархи бозорида арзонтар аст. бояд қайд намуд ки дар ноҳияи Қубодиён 62 муассисаи таълимӣ мавҷуд буда дар онҳо беш аз 40 000 толибилмон таҳсил менамоянд. тибқи иттилоъ то ба имрӯз беш аз 45% нақшаи пешбинишуда ҷиҳати таъмини либосҳои ягонаи мактабӣ иҷро гардидааст. мо 50% нақша гирифтем. 20482 нафар хонанда бояд бо либоси ягонаи мактабӣ таъмин карда шавад. аз ҳамин 20482 нафар 8668 ҷуфт аллакаи либосҳо ба дасти хонандагон таъмин карда шуд, расонида шуд. ин аз нақшаи умумии мо 45.4%-ро иҷрои нақшаро нишон медиҳад. либоси мактабӣ дорои хусусияти хос буда дар инкишофу такмили тарбияи ахлоқӣ ва маънавии хонандагон нақши бузург мебосад. коргоҳи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Мавлуда барои таъмин намудани хонандагони 40 муассисаи таълимии ноҳияи Қубодиён дар соли таҳсили 2021-2022 фаъолияташро вусъат бахшида тибқи шартномаи тарафайн бо шуъбаи маориф ва кумитаи падару модарон либосҳои мактабии баландсифатро омода намуда истодааст. дар ноҳияи Қубодиён ман 40 та мактаб қати шартнома бастагӣ ҳозир 20% либос қатӣ пурра таъмин кардем. ман то 1 июла бояд ман то охира расонам. ман фақат халқа дарунаш ба 2 сол кор кардам. дидам ки ино мегиранд мемонанд унҷа ай бозор мехаранд. мо кардем барои иё ки бозор ба чӣ гуна либосҳояй мо ҳамина омӯхтем. мо ватанӣ материала насоҷии хуҷанд кади шартнома кардем, материалҳоя дастрас карданд маоба ма ҳамина бироварда ҳамино қати ҳамкорӣ карда кор кардистем. Мавлуда Турғунова мегӯяд беш аз 90% либосҳои истеҳсолшударо нахи пахтаи маҳаллӣ ташкил медиҳад, зеро мардуми ин минтақа чунин навъи либосро хуб меписанданд. аз рӯи маълумот имрӯзҳо 50 нафар кормандони мавсимиву доимӣ дар 5 коргоҳи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Мавлуда дар ҷомаатҳои ноҳия фаъолияти пурсамар доранд. маъмурияти коргоҳ нақша дорад ки дар оянда шумораи кормандонро зиёд намуда ба ин васила дар саноати кунунӣ бо суръати мамлакат ки ҳадафи 4 миллӣ эълон гардидааст ҳиссагузорӣ кунанд. дар баробари гарм шудани ҳаво ва фаро расидани мавсими обозӣ талаботи мардум ба обу обозӣ рӯз аз рӯз зиёд мегардад. ҳар сол дар мавсими обозӣ аз сабаби надонистани қоидаҳои дурусти шиноварӣ даҳҳо нафар шаҳрвандон ҷони худро аз даст медиҳанд. мутаассифона аксарияти онҳо ҷавонону наврасон буда аз сабаби беаҳамиятии падару модарон ва риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми обозӣ ғарқ мешаванд. бобати пешгирӣ аз чунин ҳолатҳо ситод оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Турсунзода рейдҳои махсус гузарониданд. ҳамкоронамон Хуршед Ҳалимов ва Соҳибнур Абдурасулов ҷузъиётро
шарҳ медиҳанд. аз рӯи нақша чорабиниҳои ситод оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри турсунзода бо мақсади пешгирӣ намудани ҳодисаҳои ғарқшавии шаҳрвандон дар ҷойҳои маншудаи обозӣ, аз он ҷумла дар минтақаҳои хавфноки ҷамоатҳои деҳоти қаратоқ ва работ рейдҳои якҷоя гузаронида шуд. дар натиҷаи гузарондани рейдҳои якҷоя аксарияти шаҳрвандоне ки ба шиноварӣ машғул буданд ҷавонону наврастон буданд ки аз тарафи масъулин брӯшюра ва тавсияҳо оиди ғарқшавӣ дастрас карда шуд. ҳамчунин фаҳмонда шуд ки бо дар назардошти вазъияти ба амал омада ва бо мақсади пешгирии зиёд гардидани мубталои бемории пандемияи сирояти коронавирус COVID-19 обозӣ дар соҳили обанборҳо, кӯлу дарёҳо ва ҳавзҳои шиноварӣ то мӯътадил гардидани вазъият муваққатан манъ карда шудааст. имрӯзҳо дар натиҷаи гарм омадани боду ҳаво тамоми шаҳрвандону меҳмонон худро ба канори каналу дарёҳо мегиранд барои фароғат ёфтан ва дар асоси дастуру супоришҳо ва нақшаи чорабиниҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади иҷрои амри раиси шаҳри Турсунзода рақами 7 аз 3 майи соли 2021 оид ба тадбирҳои фаврии пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ имрӯз пайваста дар тамоми ҷамоатҳои деҳот ва назди каналу дарёҳое ки аҳолӣ ба обозӣ машғул ҳастанд корҳои фаҳмондиҳӣ идома дорад. аз он ҷумла имрӯз дар соҳили дарёи канали калони ҳисор ки мактаббачагон ба обозӣ машғул буданд корҳои фаҳмондӣ гузаронда шуд ва ҳамзамон дар истироҳатгоҳҳои курран ва истироҳатгоҳое ки дар соҳили дарёи қаратоқ ва дар соҳили дарёи ширкен қарор доштанд корҳои фаҳмондиҳӣ гузаронда шуд ва хушбахтона то ин давра дар ҳудуди шаҳри Турсунзода ягон ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта нашудааст ва инчунин дар ин самт нақшаи чорабиниҳои шӯъбаи ҳолатҳои фавқулода мудофиаи гражданӣ дар шаҳр таҳия шуда ба тамоми ҷамоатҳои деҳот ва тамоми зернизомҳои ҳудудӣ ва зинавии низоми ягонаи давлатӣ оид ба пешгирӣ ва рашд ҳолатҳои фавқулода расонида шудааст ва дар ин самт тамоми зерсохторҳои низоми ягона дар ҳамкорӣ бо шӯъбаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди дар шаҳри Турсунзода дар ҳамкории зич қарор доранд ва дар ҳама гуна ҳолатҳои ғарқшавӣ тамоми зернизомҳо ва қуввои воситаҳо ба ҷои ҳодиса сафарбар карда мешавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон зимни як барқаи худ бинобар ин аз падару модарон хоҳиш менамояд ки корҳои фаҳмондадиҳӣ, ташвиқоту тарғиботро ҷоннок намуда ҷиҳати пешгирии ғарқшавии ноболиғон ва ҷавонон дар фасли тобистон аз болои фарзандони худ назоратро пурзур намоянд. ташкили мамнӯъгоҳҳо дар кишвар ба афзоиши саршумори ҳайвоноту паррандагони нодир ва олами набототӣ дар китоби сурхи Тоҷикистон ворид гардида мусоидат кардааст. Дар мамнӯъгоҳи дашти ҷум воқеъ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин давоми 32 сол фақат саршумори бузи морхӯр ё нахчири пармашох ба садҳо сар расидааст. ҳамкоронамон Ширинҷон Сафарзода ва Сайфиддин Исмоилов аз фаъолияти ин мамнӯъгоҳ гузориш омода карданд. бо мақсади ҳифзу нигаҳдошт ва зиёд намудани саршумори нахчири пармашох ё бузи морхӯр ва дигар намуди ҳайвоноту паррандагони нодире дар китоби сурхи Тоҷикистон ворид гардида соли 1983 дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дар майдони 19700 гектар мамнӯъгоҳи давлатии дашти ҷум ташкил карда шуд. мамнӯъгоҳи мазкур аз ду қитъа иборат буда койрмандони он пайваста ба нигоҳубини ҳайвоноту набототи минтақа машғуланд. соли ташкилшавии мамнӯъгоҳи давлати табиӣ дашти ҷум ҳамагӣ 40 сарро ташкил медод. саршумори ин намуди ҳайвон ҳозир бошад заҳмату кӯшишҳои кормандони мамнӯъгоҳ буданд ки имрӯз дар ҳудуди худ ва берун аз он зиёда аз 3000 сар нахчири пармашох саршумор зиёд шудааст ва дар ҳудуди мамнӯъгоҳ меши кӯҳи тоҷикӣ, бабри барфӣ, хирси маҳаллаи тиёншонӣ ва дигар намудҳое ки ба китоби сурх дохил мебошанд гаштугузор мекунанд ва дар ҳудуди мамнӯъгоҳ дар ҳамаи нуқтаҳои гузаргоҳҳои нуқтаҳои дидбонгоҳҳо аз тарафи кормандони мамнӯъгоҳ навбатдории шабонарӯзӣ рафта истодааст. табиати ин мавзеъ хеле зебо буда дар он дарахтони пистаю бодом ва гулу гиёҳҳои гуногун месабзанд ки дар афзоиши ҳайвонот мусоидат мекунанд. раҳбарияти мамнӯъгоҳ барои ходимони илмӣ ва аспирантону унвонҷӯён шароити хуби корӣ фароҳам оварданд. онҳо метавонанд дар ин мавзеъ ба корҳои илмии хеш машғул гарданд. дар ҳудуди мамнӯъгоҳ ба ҷашни 30-солагӣ дар ҳудуди 10 гектар барои кормандони илмӣ
парваришгоҳ сохта ба истифода дода шуд. зиёда аз 6 сар бузи пармашоқ барои кори илмӣ кормандони коркунии илм фаъолияти онҳо пешрафта истодааст ва берун аз ҳудуди мамнуъгоҳ мо волонтерҳои худро ҷалб кардагӣ ҳастем ба мо кӯмаки худро мерасонанд. ба гуфти кормандони мамнуъгоҳ, дар ин мавзеъ саршумори ҳама намуди ҳайвоноту паррандагони нодир ва олами наботот афзоиш ёфтааст. дар оянда низ кӯшиш доранд ҳифзу нигаҳдории олами набототу ҳайвонотро идома диҳанд. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб расидем ба поёни барномаи навбатии иттилооти таҳлилии ҷанбасти ҳафта. дар ҳафтаи пешомад ба шумо иқбол ва муваффақиятҳои нав ба нав таманно дорем. хуш бошед ва то дидор.